Too, Teddy. Teddy nawe nakumvisheho ibyawe. So you're very effective. Urarenze uri umwatari. You're not dead a dozen different ways by now. It's a cross between. Wakabaye warapfuye ariko wagiye usimbuka urupfu inshuro nyinshi cyane ku buryo ngo biba bisa nkaho uri igitangaza. In anything really. Man, ngiye ntago nsanzwe ntago mpfa gupfa. Give people what they want. Abantu mbaye icyo bashaka. Iraguruka. Mwingo numwicenye dore nguyu bamwita Felix. Say we cut to all bullshit. Reka turekera kuvuga ubusa. You want to live. Urashaka kubaho. You still think that's possible because you haven't been paying attention. Ntago we wumva ko kubaho uje kwifuza bitari buze gushoboka kubera kutari kudutega amatwi. You mean the money you stole? Man, ngiye mfite amafaranga. Ayo mafaranga nayo wabibye mu bakuntumye uri gushaka kumpa. Dad, Teddy, it's not about the money anymore. Ubu ntago ikibazo kiri cy'amafaranga, Teddy. Here, Teddy, no deal to be made. Ubu ngubu ntago ibintu byose bibuze kugenda nk'uko wabitekerezaga. Never simple. Ibintu biroroshye ukuntu ntago byoroshye. Mve. I'm fucking idiot. Uri ikigoryi. It is that simple. Biroroshye cyane. Mugabo reba ku isaha. I'm running out of time, Teddy. Igihe kiri kunshirana, Teddy. Running out of time. Kandi abantumye nabigiye kiri kubashirana. Yuba! Bullshit. Uyu ni afande. Will somebody get fucking Huber up here? Ageze ubwira ikigoryi Yuba kikaza hano. Yuba ni wandi wagiye kwiba ibi mu gikaraza. Afande ari kumushaka yamubuze. Mu kazi. Bose bari mu kazi bakarayimo bashinzwe umutekano bareba ati bimeze biti. Katorori. Oh, I'm sorry. Babare. Huber? We uri karaza ko mamagaye karaza ukaza. Ariko wasize umuryango ufunguye. The ass policy, but you don't seem to pay any attention to that. 22 arrest, 0 conviction. Hano hari umugabo ufunzwe inshuro 22 kandi nta cyana kimwe yakoze. Moretto. Uriya witwa ngo Teddy Moretto. In Crown Vic yet? Yeah, I just said. Na ya modoka twasanze mu muhanda ngo yariye. Driver. Did you read the state trooper's report? Why the hell would I read the state trooper's report? Wabasomye raporo ya leta simuvuga uriya mugabo. Ntago nayisoma none tutaramenya ibye. Will somebody please get Huber up here? Akagize umuntu umagarira karaza kanana. Ariko ufite telefone wahamagaye. Kugira ngo uvuze indura fan. Fairy light and a siren mount on the dash. Okay. So here's my theory. Reka ubwire ukuntu ngiye mbibona. Stole that unmarked off a cop or he... Uriya mugabo ashobora kuba He's a fucking total. Yari yibye imodoka y'abapolisi uko yaririho ngo yibye imodoka yaratwaye ngo yaririho bwa buduha bw'icyakintu mumeka ku mutwe agenda cya siren kigenda gisakuza nyine cyo buduha. Ati yari yakibye. Yari yibye imodoka iri buduha. Ari kugira ngo yirukange nyine yijishe nka ari umupolisi. Urumva gishyize ku mutwe kikaya gisakuza abantu bagenda baguye inzira bavuga ati rya ni ambulance cyane imodoka itabaye. Fanda vayo. Cyabuze karaza. Karaza urimo hano? Ibi filime. Ski. Yo. I'm on Ambone, Yuba. You see him? Tell him get his ass in my office right now. Yamaze gucaho na afande. Kumbe dore Yuba ari muri toilette hano turamubona. I'm doing everything that I can. Genda zo kuri cucuye cyose. Gotten about a key and a half out of evidence. Kimwe cya kabiri cy'ibimenyetso namaze kugikurayo. What could happen to me if I... Ariko muzi cyangwa baramutse bamfashe akabari kwibi mu gihe. Ndabizi ngura imideni. Yes. Yego, ni karaza. What do I need to do? None nkora iki rero? Uramubona ariko? Bigeze saa 7 z'ijoro. Umugabo yaryamye ni kuri congoze. Hano hari umusinzi ne bafashe yarengeje saa moya yasi. Yewe Patikop. Agaraye ubwenge ari muri polisi ntazi n'igihe bamufungiye bahamugereje. Abasinzi nyamara bagiye babafunga we. Do. Kigorye. Do. Kiranaruka uyu bamufungiye muri brigade irimo abandi. Do, cyasinze. Yanagamo. Shahango firaza kumerera nabi. Ndaza kunywa ka kanini ka action. That's bad for your liver. Aspirin icyo kinini ukinywa cyangiza umwijima. Ibi binini rero mugura mukiyahuza mukanywa cyane. Byica umwijima kurusha n'inzoga. Degree from the University of Common Sense. None se uri umuganga yanarabyize minuza muri kaminuza bita Common Sense. I didn't think you studied there. Kandi wenda bizi nagugeze wiga iyo kaminuza ngugire byibura muri iyo kaminuza. Kubona ari nk'urugori. Thinking suspicion that, Aka kondi gukubaza ibintu byose kavuga ngo ni cyaga Patikop ariko kibwira ngiye asinze. Suspicion
wakikoryoye ngo uri kunkekaho iki atangira gutuka umwicanyi kureba hano amasaha amwuzuriyeho urebe uretse umunota umwe kumbe hano muri bya bimenyetso bamufatanye byatangiye kuvamo umwotsi nako bamufunganye muko bamufunganye yatangiye kuva umwotsi mwinshi cyane urebe filime umwotsi urazamuka Set an alarm, a reminder to get your ass kicked. Man, uri ushyiramo ara muri bukwibutse zigende bukubitira akabono kawe. No rusinzi Patikope. It is again. No urongeye. What? Iki. Oh, that's good. Change it up, huh? What? Ibyo bintu byo kwanga, iki. Bya bigambo by'abasinzi. Ko biri kubangamira no mugabo. All right, man. Man, ngiye nagukubitiramo hano. Fucking step dad. Ndabona umeze nka bya bigabe bibe byarinjiye abakore. Looking at a real one, son. I don't give a shit. Chikoryo uko uri kose sinkwitayeho. Feel me? Uranyumva? Patikope yase. Ku kanya aramusijyaho kubera imyotsi izamutse kubita muri fire detector. Myotsi. Mwicanyi. Kubitira Patikope. We! Patikope. Chawe! Goto barayimena. Chiwi. Goto barayimena mugabo ni mubi. Bipfutse bitatu mu ngoto yihuse. We! Yaratabaza. Mutabare we. Hano hari umuntu ukeneye ubufasha wafashwe n'igicuri. Arabeshya. Igicuri we. Can someone bring me a fucking fire extinguisher up here? Mwese mwagize unzanira kira cya kizimya moto. Yesu Kristo. Bikibi kubera imyotsi izamutse igakubita muri twa fire detector inzu yose ijyaho zarama igatangira kuburira abantu ko inzu igiye gushya. Niyo yaba ari umwotsi mukenye w'itabi. Inzira sakuza ukagira ngo abantu bagiye gushya. Katururi. Do yarasakuza muze mufashe umugabo afashwe n'igicuri we Patikope kiramufasha arabeshya ngarasakuza ngo mutabaro ndati ni igicuri afande yivirayo urebe filime agiye gupfa we baramwisha ndati ni igicuri urebe yinjirana agiye gupfa umva ni igicuri maze mufungura akanwa ke wamukubise we afande aza gutabara yihuse cyane yikwinjira amafande afande yinjira mitani unyubaka irimo umwicanyi shoga umugongo wa afande urebe nyuma ya afande kuramo indembo kura amenyo mwicanyi fire cy'umugabo ari guhingwa sinzi ikintu bamushakira bano bikankamo bishe amasasu mu nyubako basa umugabo wifungishije azi ngo kuri polisi nta muntu wamusanga imfunguzo bazikwiye kuri afande agira umfasha umugabo ashyiramo imfunguzo kingure yica umuntu tarakingura You seem to have sobered up. ko mbona inzoga zagushizemo I wanted you to drop that gun. ndagira ngo ushyire imbunda yawe hasi Slide as a boy to the floor for me. imbunda none uyishyire hasi uyinjugunyire n'ikirenge You're shaking. kuri gutitira Yeah, I'm nervous. nuko mfite ubwoba It's amazing I haven't blown your fucking... ahubwo sinzi impamvu ubwo bwoba ni uburi kumbwira ngo kuki narakumena umutwe You assaulted my sergeant and are attempting an escape. wishe sergeant nakukubise sergeant wanje ugerageza no gucika Blah, blah. Drop that shyira hasi fucking gun. icyo kibundo ufite mwicanyi aratuje ntari guhubuka uyu mugabo ni icyamamare yagukiniye filime nyinshi n'umuhitinzi koko ndizi filime kubwe mushyizeho imbunda urebe filime witonze yarayireba bucece mu gace sawa akiraho n'abandi bavuye abonye abandi baje imbunda abona kuyirekura We need Jensen, to wait. go in here now. dukeneye ambulance nona murebe sergeant ukuntu ameze No, but he was attacked. And get the other guy up to the infirmary now. He's having trouble breathing. uriya wundi bakubise nawe mugiyemo Patikope mumujyane mu kavuriro dufite mano muri infirmary yabo Anything I can do to help, officer? hari icyo nakora ngo ufashe ofisiye I'll be right here if you need anything. ntukiri icyo ukenera umubwire uyu nawe ntabwo yahita abwira abapolisi ngo iki kigabo ninjye cyaje kugendaho yaracecetse nta no kuvuga ngo cyari kije kunyicira umugabo nawe ntituramenya ibye ikubita ipinga aho ngaho ku cyuma rebe ikubita ipingu Show me. nyereka se nimba ipingu urifashemo Sit down. cara maze kwicara fanda vayo sergeant baramukubise Me. Zakaria yewe All right.
I dislocated your jaw. Ijigo ryawe barikuye mu mwanya waryo. Ugiye kwasama ndisubize umurongo. 2, kabiri 3. gatatu. Cyawe ijigo barisubiza mu mwanya waryo. Ijigo ngo ryari ribaye dislocated. It's the infirmary. Ijigo barisubije mu mwanya waryo dore nyiri ijigo rye. Icyajama ari mikorojeni. Cyasohotse nano kuvuga n'ubwa mbere kibonye umugizi wa nabu humura. Kubita. Patikope bamuzanye hano. Bamukubise ibipfunsi bitatu mu ngoto. Ngoto barayimena. Patikope ryamisha kunino. Urebe filime. Uyo. Urabizi cara hano. Cara hano. Sergeant niwe yakubise Patikope. Urabizi? Patikope ameze nabi. Giye kureba iki? Uyu mugabo ntabwo ari guhumeka, agomba kumushakira uburyo ahumekamo. Rebe mugabo ntabwo ari guhumeka. Kaduhamagara umuganga. Yazana icyuma. Bino bintu narabyize mu butabazi bw'ibanze. Tumushakira akantu abahumekeramo mbere yuko ambiransi igera hano. Uretse akaba kure y'icyuma buriya rukuntu bakubita umuntu umuhogo cyangwa se guhumeka biri kwanga bitari guca mu mazuru. Umutsi bakata hariye rwose ngiye bino bintu ni ibintu numva neza cyane. Kobwa kubagira Patikope mu ngoto hano munsi y'ingoto neza hano yihuza n'ijosi ndagukatira ahita ajombamo akantu kakuma. Bira bintu bigufasha kongera kuba uhumeka mu gihe utegereje nko kugera kwa muganga ngo bakwiteho bahasubiranye neza. Kenzereza we ari guhumeka we yaragiye gupfa. Bino tubyiga mu butabazi bw'ibanze. That was fucking badass. Kobwa That was fucking badass, seriously. Kobwa cho Karaza nawe muri polisi arimo hari ibimugi. This is Huber. Uyu ni Karaza. I call you. Urambwiye ngo uhamagare? Yeah. Yego. Yes. Yego. Nako nagavuze ngo wari wambwiye ngo uhamagare. Bari bambwiye ngo nze kuguhamagara. Arangije aravuga ngo yego incuro ebyiri ahita yicecekera. Ngo ni Karaza. Ese ari ndahamagaye? Urebe filime. Turacyari mu biro bya polisi mu masaha y'ijoro. Karaza zano. Karaza yeba n'ibiyobyabwenge byafashwe na polisi. Tukubona bigurisha. Yaje kuri umugabo hano witwa John Doe wamwicanyi bafunze. Batangira kwiga ku madosiye ye barebe John Doe. Barebe. Wapi. Biranga. Utoye. Fuck Kimbo. Kimbo. Don't do that. Suka junganga wa mujinga. Motherfucker, what are you in my biz for? Kucyuri mu kazi kanje uri kunyicira. Take for I Twari igihe kingana iki? French usually. Ngibivuga ku muntu tubiprinting bisohoke. What? What does that mean? Bitwara kanje. Wow. What's got you so curious? Kuki ufite amatsiko? Curiosity. No kubera amatsiko nyine. Niki gifite na kubera amatsiko. Uyavayo. Akagabo ntituramenya impamvu kifungishije. Bose maze kubona bano babiri. Yaragarutse. Fata agatebe hano. Rebe filime. Tera agatebe hano bamubwire bundi byabo bimeze biti. Let's you and me talk man to man. Reka nje nawe tuganire nk'umugabo ku mugabo kandi nagakobwa. Never more than a day ahead of the devil. Sha, si wewe wani inkuru ngo umuntu nta kabira bazamara. Bwira Teddy. Bwira iki? Why Mr. Mill Street back there? Fake Bwira impamvu uriya mugabo uri inyuma w'ikigo cy'umusinzi yaragiye kukwica. for a shot at killing you. Akemera akaza akigira umusinzi akaza muri burigade kugira ngo akwice. Bob Vidic. Mubaze. Are you trying to kill him? Kuki ushaka kumwica? What do you care? Kuki se ubyitayeho? Umve. Why is he trying to kill you, Teddy? Teddy kubera icyo n'umugabo ashaka kukwica. Umukobwa. Okay. Okay. Let's do this. Reka nkwereke icyo tugiye gukora. You can tell me everything. Urambwira buri kimwe impamvu ushaka kwica. Every last fucking thing. Kandi ibyo ugiye kukubwira ndakomeje. Until you can keep smart ass Cyangwa ukomeze wikira umunyabwenge wawe kumbwira. questions with that Uhunga ibibazo byanjye. on your face. And I'll put you and your pal in the same cell. No, kunsubiza ndagufungira hamwe n'umuntu ushaka kukwicamba afungira hamwe mu biganireho. Kamukuzanira ahubwo umufungira aho uri mu biganireho. Seriously. Umva ariko. Can't do it. Ntabwo wabikora. Remember? Ntakwemerewe kubikora. Agiye kubahuriza muri burigade. Away from fucking around as you can possibly. Nta mikino ndimo hano nje. You still drunk?
uracyasinze Sober as a judge. mani ndi muzima nk'umucamanza ari sober as judge umucamanza ntabwo agomba guca urubanza yasinze Solve. Look, this is way beyond anything you want to get involved in. mani bino birenze ibintu wa mukobwa we wakwishyiramo Understand how incredibly fucking bored I we nakusirungu mfite ibintu byose ubu nabijyamo mbwira ibyo bintu uri kumisha okay va magambo You want to know? urashaka kubimenye kuko nkubwira icyo nzira mpamvu ari muri gereza yahungaga iki kucyo bashaka kumwica I'll tell you. reka nkubwire yatangiye kumubwira What I do, my akazi nkora umwuga wanjye people together, abantu bashyira hamwe people like-minded, ba bantu bo ku rwego rwo hejuru bafite ibitekerezo ba bandi banyegaye bavuga ari kwijyana knows heads of abanyepolitike abayoboye leta call it ba high rwiyemezamirimo bakora icyo nakwita nka consultance fix, to manufacture opportunities. njyewe icyo nkora mbahimbira nk'amahirwe cyangwa se niba abantu nyine bashobora kuba b'abayobozi barenze ibikomerezwa bafite amafaranga yabo ati bantu iyo bari mu bibazo gerageza kureba ukuntu nabahimbira amahirwe y'ukuntu babivamo nimba hari nk'abashaka kumushyira hanze uwo muyobozi yari nk'icyaha yakoze uyu akamushakira uburyo akivamo mbega agenda akemura ibibazo by'abantu bakomeye bari bagiye guseba ujya usoma ibinyamakuru nicyo nkora hano gusa So you know about the Nevada Attorney General. wumvisha umucamanza mukuru muri Nevada wapfuye Bill, motion's done. Now the people out nabyitangiye kumbwira they got their hooks into everything. Just needed. abantu nk'aba bayobozi ubundi njye ukurikirana ibibazo byabo n'ikintu cyatuma bicwa Talking about the gaming industry. ati njye meze nk'aho iyi industry y'umukino ari njyewe akenshi ubigira icyo bakora Now my job is simple. akazi kanjye karoroshye I'm talking and keep them happy. ntuma abantu bakomeza kuvuga bakishima He was a crusader. gusa nanone uriya mugabo buy him off. yashatse kwigira urwanira abantu nicyo yasize uriya mucamanza Not even a nibble. But when they clipped Fenton, walls came crumbling down. He recorded everything I said with him. uriya mugabo bishe umucamanza ubwo yabonaga ibyo bigiye kumurangiriraho yemeye gushaka yari andikondinze amajwi ibyo namubwiye byose ashaka kunshyira hanze Big bloodline. If you don't come clean, nutambwira ukuri kose ntacyo nagufasha The feds offered me a deal. abashinzwe umutekano wa FBI barambwiye ngo twumvikane what kind of deal? dukorane ubakorera iki se bakorera ibyo nakoreraga abayobozi Get people mbega nimba abayobozi bafasha guhishira ibyaha byabo akabashakira uburyo babikwepamo amatangira amaruswa mbega ni nk'umuntu bakinira amadiru FBI nawe yaramubwiye ati noneho abayobozi icyo batuzana noneho ahubwo baturegera uduha amakuru yabo maze gukorera na FBI dore ibyamubayeho What does that mean? bisobanuye iki ntangiye gukora na FBI ngo ngambanire babayobozi nakoreraga habuze gato ngo banturitse babaginga nafashaga abayobozi bikomerezwa barwemeza muri bafite amafaranga yabo uyu mugabo mbega bahimbira ahantu bakwepera ibibazo nimba imisoro yagufashe The money, Teddy. I haven't heard you mention the money once. ko numvisha ubwira uyu mupolisi by'amafaranga se ajyaye amafaranga Teddy, now that we're all sharing, tell about the millions you siphoned off and mubwira iby'amamiliyoni wanyereje ukayahisha ahantu feds knew about the money. bullshit. FBI iza ahantu iby'ayo mafaranga biri This guy will roll in your fucking guts. wa mukobwa uyu mugabo ari kukubeshya I'll take my chances. njye ntaribi reka mbeshye ntaribi Chargers get charged hard. iyo umuntu afite ibyaha bikomeye agomba no guhanirwa bikomeye. But you don't know. It means if you push too much, then you get pushed back harder. urabona iyo usunitsirije ikintu cyane nawe niko kigusubiza inyuma cyane. The fuck do you think I said it for? Okay, but ibyo uri kuvuga si ubwo biri kumfasha none urumva naba mbivugiye iki. all right. Take me through the last 24 hours. amasaha 24 yawe ashize batarakurasa byagenze bite n'iriya modoka twabonye ya Crown Vic. Mrs. Finest drove me out of town to quote the abagabo babiri ba FBI baramfashe rero ubwo baranjyana ntazi yo banjyanye mu butayu hagati. These cops are bent. I had a date with a hole in the desert. kumbe abapolisi barabagambanyi banjyanye mu butayu. Totally fucked. iyo FBI itagerera igihe yayo bari bandangije to uyu mugabo kumva yahigoga n'impande zombi nuko yarashwe bamurashe. uyu mugabo yahigoga n'impande zose yafashaga abagizi ba nabi kubeshira ibyaha byabo no kubabwira amayeri bakoresha. FBI bimenye nayo iramukoresha babagizi bane batangira kumuhiga kandi ubwo na FBI yari imukeneye. dore nguyu mugabo masaha 24 byambuyeho n'ibyo bari bamwishe. ni akagabo kitwa Teddy do kinjira imodoka bini byabaye gacikira mu modoka. FBI mukurikiza amasasu. Hey! Yakasani
abagabo nuko bapfuye Teddy Moreto ntago njya apfa gupfa mwabaginga mwakagabo tugeze kumva bavuga ngo ntawe ukajya gapfa gupfa gugasimbutsa urupfu inshuro nyinshi yari hakore no Tow truck. All right, have the tow truck continue on here, but ask Barnes and Ruby if they can reroute to the old Nomad Motel agira ngo urebe hoteli yitwa Nomad Motel Canyon. Possible. mu majyaruguru ya Canyon baje kurebayo moteri hari barebe nimba hari ikibazo cyabayeyo naho bamubwiye barasaniye kumanywa n'abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano ba FBI barasaniye aje kureba nimba ugiye umugabo Teddy Moreto ari kumubwira ari byo abwiye bagenzi be ngo bakeyo ibindi turabyitaho Vande bamukubise amagambo ashirifuka yashyizeho ka barafu meze ute Sage meze gutya inshuti ntago ngo yatwereka ko ibintu bimeze fresh Yeah, he's still breathing. aracyahumeka You know, it's the fucking thing forever. hasa ambulance ko yatinze cyane Again. katwongere tumuhamagare Sleep. ni filime no 6 Charles 12, this is Central. N6 Charlie 12 Coming up right now. bafite amakode banza guhamagariraho ku byombo byabo Motel. bano bageze kuri ya moteri niba abandi bari batumye ibyo bamubwiye ngo barasaniye yumve nimba ari byo bamaze kumubwira What are we supposed to be seeing out here? hano twari dukwiye kuza kuhashaka iki Shootout. ese hari ikimenyetso cy'uko habaye kurasana Blood spatter. Drag marks. nk'amaraso yahamenetse Please. wapi nta kintu tubabona uyu nguyu bari mubwiye ngo uriya musore ngo kare ku munywa ari ahantu barasaniye hafi yo mu madive ariko abapolisi bageze baravuze ngo nta kintu tubabonye ahantu habaye shootout ubundi urabibona For me. nta buri ibintu byamenekeye uturaso twamenetse iki Try spelling variations on that last name. Who is he? I think he might be our John Doe downstairs. Have his scans come back from my office? No, not yet. Huber already asked. ndagira ngo uriya amadosiye y'uriya mugabo twafunze w'umusinzi John Doe umbwira amazina ye yandi yose sasuye akamubwira ati na Karaza yaramaze kunyaka amadosiye ngo nyamwoherereze ya John Doe uyu mugabo ufunze w'umusinzi Karaza wibuke twabonye n'abandi banahamagara tutazi shyira ngo ibi mugiye ibiki Harry, didn't they? Money, women, whatever. ko bakwitaga baguha abagore amafaranga wari ufite ikihe kibazo kucyofuye ku bintu Kept going. ugomba gukomeza akazi Let you go down. wari ubizi ko nubanga uzajya hasi Courtroom or that cell. You should have just kept going. ugomba gukomeza akazi I don't do shoulda, woulda, coulda. Nah, you just light your entire fucking life on fire. ubuzima bwawe bumeze nk'aho bukonjesha And that'll put out the flames. uri kwirukanga cyane ugerageza kureba ko umuriro wakuvaho You know what you've never been? Not once. uzi icyo umaze igihe uri cyo Tell me, Teddy. mbwira icyo umaze igihe ndi cyo A fucking rabbit hole making life and death decisions, Bob. we nta kindi kintu ukora usibye ko bagufatira imyanzuro y'abantu wica You don't. ninjye ubyihitira mu yabo Aren't decisions, those are directives. we nta myanzuro n'imwe mizima urifatira Kill that guy. bakubwira ngo icuyu Don't leave fucking vanity. famiye yice bariya bose bakure mu nzira Psychopath. wowe uri umusazi Plain and simple. uri umusazi I'm not a psychopath. ntabwo ndi umusazi Teddy I'm a professional. cye ndi umunyamwuga ahubwo ngo ni umwicanyi w'umunyamwuga hari itandukaniro You'll know it when you see it. itandukaniro uraza kuribona uribona icy'umunyamwuga n'umusazi niko umugabo yamubwiye baramubwiye ati njye ndi umunyamwuga mu kazi kanjye nkora k'ubwicanyi Mob mostly contracts third-party participants for heavy lifting like this. sasa ngo yaje kwandika hano avuga ati Officer. So the quicker we can get Moretto moved, the better. hari umuntu twafunze hano witwa Teddy Moreto uvuga ko arahuriye n'urupfu rw'uriya mucamanza wapfuye muri Nevada Like lead. Listen, Teddy Moretto has made more enemies than... Teddy Moreto afite abanzi benshi cyane tudashobora kuba twabara nonaha What did he tell you about this little daring escape he pulled? yakubwiye ibyerekeranye n'iki se bano bantu bagerageje kurasana Got ambushed by the feds and touched off. yambwiye ngo abapolisi babiri bamufashe barasana n'aba FBI No. butayu ibyo hari icyo mwamubizi oya kumva uyu mugore bari kubwira ari kuvanga imirambo y'abapolisi n'ubwo bwicanyi bwabaye ntabwo azi n'abapolisi hagati y'abapolisi n'aba FBI kumva imirambo yo bari kuyipakira mu modoka warabihakanye ngo ntabyo azi wibuke bageze kuri moteri yabaye kuraseneraho imirambo barayibura n'amaraso barayibura kumva uyu mugore niwe wabihishe kandi nawe ushinzwe umutekano dore nguyu za modoka barasaniyemo Yeah. We got a big fucking dufite ikibazo imodoka bahita bayijugunya mu mazi creek asking too many fucking questions. hari umupolisi uri kubaza ibibazo byinshi cyane kuri hariya kiminurusha dore umupolisi ngo yatangiye gusa nk'uwinjira mu bintu adakwiye kumenya abayobozi be bandi bapolisi batangiye kuvuga ati umupolisi hari byinshi atangiye kubaza atagakwiye kubaza
kuko imirambo y'abarasanye na Teddy Moreto ba FBI ndetse n'abapolisi bo banayihishe ku buryo nta cyabaye. Let me check myself. Wamaye telefone yanjye nkareba. Just check Teddy. I'm sorry. Kandede ntabwo bishoboka. That could put her in danger, okay? She's When Vegas PD reaches back out, I'll let you know. Shagwa magara umugore n'umwana amenye uko bameze. Ndakumenyesha. Polisi turayoherezayo niveyo turakubwira. Rebe. Ukigeze guhamagara umugore n'umwana babwira ngo nibahunge. Katurure. Yesigara hano. Robert K. Vidic. Robert K. Vidic. N'abandi benshi bagiye bakorana nawe. Abakoranye na Robert K. Vidic wamwicaye. Fungiyemo hano. Kumbe hanze ya polisi barakwereka Riyash. Yanditseho balloons. Yanditseho ibipirizo. Like a bunch of fucking assholes. Muginga ko yakoranaga n'abantu basa nabi gusara. Ni ikigabo cyicaye hano. Ni cya Felix DJ hano muri Kabeza uri kuva mu Giporoso. Wazanye ibipirizo kuri brigade saa 8 z'ijoro zibura saa 7. Anthony Lamb. Ndabona witwa Anthony Lamb. God's name is that. Muginga kafite izina ribira. Naye wakoranaga n'uriya mwicanyi ngo fungiyemo hariya.